se dopadaju sise od Đane Apostolske. Pa kad ga samo vidim, već mi se škifo mi se pravi. Zać? Pa zać, ja imam neku godinu i bolje mi stoji. I bolje ti što imaš pravo da vidim malo stvarno. Možda će i nju zvat da čita gole vijesti. Red carpet. Imamo ekskluzivne snimke kako je... Imamo ekskluzivne snimke kako Jelena Sjećanj i Rikan Veseljak zapravo... Pogledajmo. Mislim, meni je glupo da uopće pričam o tom starom, ja ga ne bom vrijeđala, tom Tikvanu, Rikanu, Veseljaku. A ja nikad ne bi dao da se meni piše, a pogotovo onaj, kako se zove, mala Sjećan, Veljača, kako se zove. Hajde da je neki drugi mjesec, da zove kolovoz, lipa, razumije, nešto toplo, a ne Veljača. Bog, ne znam ni Veljaču, a im je ono plava, glupast, šta ću ja njoj dao od moje priče, nema šanse. Nakon prošlotjednih ružnih izjava što su izrekli jedan od drugome, mi jedini imamo istinu. Ja sam zapravo doznao da me ona varala. I onda sam ja zvao me onaj Blago na televiziju, ja stao bacio prste, razumiješ. Ona je mene kravetna varala kao sa svima, znaš. A kak te varala, s kim? Varala me s ovim malim Igorom, Frankom i Davorom. Nešto pisat. Ma daj, promijeni malo imena kao da se ne skuži. To. I onda me još, onda sam ja nju prevario. S kim si ti nju prevario? Sa Marinom, Kristinom, Danijelom. Daniela Trbović? Ne. Daniela... Vlajki? Ne. Martinović? Ne. Mihalić? Ne. Daniela, što živi ispod mene. I onda, tako smo se mi lijepo varali. Ali ova mehunka joj je sve cinkala jeba je led, razumiš? Mehunka? Mehunka. Kravetna i ona, Kravetna. Nema baš kravetna, stavi ovca. Razumiješ, da nisu oba dvije Ovčetina. Ovčetina, pa će se ljudi pobrkat ko je krava, ko je ovca u knjizi, razumiješ? I onda sam ja... Znaj mi za kraj 4. epizode, samo šta onda? Onda kao, i ona meni ušla na kuću, kucala na vrata, govori vrati moje gačice. Tako, to neko ono vrata napeto, vrata se otvaraju, ona ulazi, a gdje su moje gačice? I kraj. Ni oni, ni maleni, ni sva vojska prava. Devojke. Šta je? Jeste vidjeli onog vašeg Zagorca šta se dešava s njima? Baš me zanima šta će biti kad bude prišel u zatvor sa Petrovcem. A sa Petrovcem, hoće biti brzina. Kad se sretnu Zagorac i Petra. Bi jako zabavno, bum. Želim. Dobro večer, drago gledateljstvo. Večeras vam pozdravljamo gospodina Bareta. Kad ćete imati sljedeći koncert? Sljedeći koncert ćemo imati sad još malo, imat ćemo sad puno koncerta po unutrašnjosti, a u Zagrebu ćemo imati tu... dobro, ne morate vi meni, molim vas gospodine, samo se smirite, samo se smirite. Samo vi recite, kažete. Ali nemojte mi dirati vas, nemojte mi, molim vas. Sljedeći, nemoj mi dirati vas, ozbiljno ti kažem. Sloni tako češće. Sljedeći, pa jebi se jebote češće, kad ti kažem nemoj, onda nemoj jebote. Češalj, da. Evo, to je bio gospodin Bareta, evo ga. Gospodin Bareta. Tekst ne znaš, totalno si ishlapila. U večerašnjoj društvenoj kronici pozabavit ćemo se stranom riječju šulezara. Naime, riječ šulezara dolazi od riječi